Amai sabika hivekin chan tha in petu kan pathian hmin thang that kau se leitlun kil li ummi Christian unaw pawl nan za ten kan Bawipa Jesuh Khrih minin nan kut kalau kai hai se pathianin damnak le chaanak thlasawnak phun kim thawn lovur chamchin ram se Pathian zangfanak le Pathian lam hroinak ruanga Kawhhrani rongbolnak pakhatin online Thuthangtha simnak tua sela tia Tumtah nak kan neih chui Tumtah nak kan neih mi chu ti hlo tling dingin Thuthangtha Tleu ti mi platform mina mangin Thuthangtha mun tini karhzai vivo nak ding sanga le mi hmuahhmuah in leitluni ommi internet access theinak mun kipi Thuthangtha anrak ngai anrak theinak ding sanga tia hi online platform Thuthangtha Tleu ti mi hi arong suanak ase chon hemi hin Tumtah nak fum fe zat ani chui Tumtah mi chu yang si ti silen atoi zongin kan run sim dingi mi hmuahhmuah rundam an sile thutak an thei ding Tumtah mi si chun Pathian Thuthangtha thutak karhzai vivo theinak ding sanga le Bible thutak Bible zirh mi phun so vivo asi theinak ding sanga ti in Tumtah nak anei si chun himi Thuthangtha Tleu platform hin leilung tluni Thuthangtha karhzai vivo theinak ding sanga Kawhhranin mo phornak anei vekin leilung tluni ommi Simtu kan za te khalin kan thei tokin thazang kan pek dinga thazang in pek ding khala se boy Khrih minin kan lo sawm du ase chun himi Thuthangtha Tleu hin rongbolnak kan til thei dan danin tua camera tla kan nei lo equipment ziang man thilri nei mi tla kan nei lo kan ti thei tokin pathianin nan thil lung songi na tuan silen hitok hi rongbolnak ka hin kan thel thei tlu chiaw si ti mi khalkha run som kan dui kan phone number le contact theinak mun kan lo description kan rak ngan dingi chutok hmuna in Pehtlain chiaw ding khala kan run lo dil chun hi channel karhzai vivo theinak ding sanga subscribe nak se like nak le share nak khalin follow tu nak khalin se thazang enak pek chiaw dinga kan Bawipa Jesuh Khrih minin kan lo dil ase tampi kan lung oi pathian in tlasu alo pek se